Rabbiin har'a si fide olaanaa takka takka illee taatu seenaa bareedduu maasiyaa ta'e rabbi masjida kana keessa isin irraa haa buusu sadaqaa maasiyaa irraa buufti olaanaa takka illee taatu maqalee taatu beekataa boleetii ta'e takka maashin irraa tu'ee yeroo kana keessatti olaanaa dhibba lama kennitee alaara kana kan dhaabe rabbi haaraama walaalo يا مغفور ربي آمره اللهم اجعله من أهل الجنة اللهم اجعله من أهل الجنة ورجنة ربها أقول ورجنة كفش من ربها الآسس بقد واحدة كان قبله وعلى مجيزه بركة حواسا كتومي مساني كالكر لقوصا حواسني كنا أورمو بيكيسا دينامي أكسام دانيو أمو guddinni yoo rabbiin qiimaa si godhe malee qiimaan argama yoo rabbiin nama ulfaataa si godhe malee guddinaan ulfaatan ta'a guyyaa huneyni in a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum shay'a in a'jabatkum kasratukum ayata jira gizee heddumminni keessan isin ajaa'ibsiise heddumminni waa takka isin tarin jedha rabbiin obbolowa heddumminni waa namaan ta'u rabbi barakaa keessa nu kaayu malee mee heddumminni barakaa qabu rabbi nu haa godhu barakaa wal dhagayuuni barakaa wal jala deemuuni barakaan akka tokko yaaduuni barakaan akka tokko quuqamuuni barakaan akka tokko sila wal jala mataa godhatanii deemuun argamtii waliin qabamuun argamtii rabbi waliin nu haa qabu infacaalee obbolowa infacaalee amantii matakkitti tana qofatu nama tokko godhe malee namni infacaaye siyaasallee inni facaaye diinagdeellee inni facaaye yaadallee inni facaaye heddumminni kun istii deemee wastii deemee saawuzii deemee noorzii nan oofe ammoo gara tokko yoo deemee wahitti baana warra wajjala deemu rabbi nu haa godhu laaffiftan jedhan hin dhageenne jedhan yaa rabbi kiyya biyyatee nasanis biyya dhaga yaa rabbi nu godhe guyyuu nama du'e guyyuu namatti dhabe guyyuu dubartiin akkana tahe guyyuu akkana waa tahanii abboonni illee akaakayyoonni illee zamana kunno miniliiqii fi achi durallee nu haasawu miidhama dhageenya lama tana keessan qabbana zamana xiqqaa tokko bultii gabaabaa tokko dhageenya baay'ee 7-8 dhageenya jalaan maashaallah tanaafu mee insha Allah miidhama warra himuumi warra asii achi insha Allah nageenya waliin dhaabatuuf rabbi nu haa godhu yaa rabbi ummata nagayaa nu godhu yaa rabbi nama namaan deemu nu godhu yaa rabbi nama ummanni jala deemullee nu godhu buleessa keenya khaliifaa kanaani khaliifaan lama khaliifaa ni beeytanii haati khaliifaa duree khaliifaa afoo shaarargeen wataa'a buleessa keenya ni beeytan haati dhiyoota biyya ziyaaree waatii sadi akka bira taa'ee akka malee tajaajilatee gaddeebi'ee isa duuba guyyaa minafu amrii taate haati rabbi isaanii haa araaru ahlu jannaa rabbi nu haa godhu ziyaaraa jabduu rabbi khaliifaa si waaffaqe haatee baatii sadi asii deemtee bira taa'uu niimaa guddoo khayraata guddoo atu rabbi si waaffaqe isaaniif rabbi nu haa araaru ahlu jannaa rabbi nu haa godhu guyyaa barakaati khayraata dagatina asiyaan nurraa bu'aa cubbuun nurraa bu'aa masaajida kana keessa waa buufadhaas waa illee dagatina ummata keenya kan bilisoota waliin qabamee seeta adda addaa dhufe rabbi nagayaan haa galchu ganda isaaniitti nagayaan namu salaaman haa galu iimaanan namu asii haa galu ganiimaa iimaanatiif ganiimaa khayriitiif ganiimaa ziyaaratiif rabbi isaan haa galchu hamtu rabbi nu dhageessisini baarakallahu fiikum jazaakumullahu khayran